Ovo su ljudi zbog kojih danas možeš mirno da spavaš. Garda Panteri, formirana 2. maja 1992. godine, bila je jedna od elitnih jedinica Vojske Republike Srpske koja je kroz rat prošla najteža ratišta i vodila brojne bitke časno i odlučno. Jedna od njihovih ključnih operacija bila je borba kod Smoluće i proboj koridora 30. avgusta 1992. kada su, iako često brojčano slabiji, uspeli da probiju okruženje i oslobode srpsko stanovništvo iz teškog položaja. Kad je sve izgledalo izgubljeno, Panteri su pokazali šta znači ne popuštati, stajati čvrsto i boriti se do kraja. Njihova hrabrost i žrtva nagrađeni su visokim odlikovanjima, a priče o njima i danas žive kao simbol odlučnosti i ponosa. Za još ovakvih priča posjeti sajt srpskijaptriota.com.